در نخستین روز بهار نشر نوبتی برنامه خبری رادیو آزادی رو مستقیما پیشنهاد شما میکنیم. امروز 1 مارس است و من شعله گل خوجت و 15 دقیقه دیگر در خدمتتان. امروز مرزها برداشته می شوند در گذرگاه‌های تاجیکستان و ازبکستان که سالهای طولانی بسته بودند. امروز و مردم آزادانه روان میکنند. владимир путин дар паёми солонааш аз кард, вале эътироф намуд ки шумораи афроди камбизоат дар ин кишвар зиёд шудааст. наздикони иштирокчии ҷанги афғонистон ки ҳамзамон муаззини собиқи масҷиде ҳам будааст ба салафӣ шудани ӯ ман мисол пурчама боло мекунам дар намоз марҳамат истифода қарор гирифт. яке аз гузаргоҳҳои бозшуда саразм ҷартепа аст ки дар канори шаҳри панҷакент ва дар сарҳад девори байн гузаргоҳро ки бо номи девори каримов маъруф буд рӯзи 18 феврали имсол вайрон кард. Тоҷикистону Узбекистон 16 гузаргоҳи марзӣ воқеъ аст ва то ин дам танҳо як зода ва як гузаргоҳи дигар дар ноҳияи Масҷов фаъол буд. Таборой 20 сал боз акум диде. Наметонистем рафтам, паспорт набуд, паспорти шароит набуд кардам, виза ба. ба Москав ба воситаи роҳи оҳани хушадиаму занг рӯзи 7 марти имсол ҳаракати умури хориҷии Тоҷикистон гуфтанд ки ин рӯзро мардуми ду кишвар дербоз интизор буданд. паёми ба мардуми ин кишвар муроҷиат кард. ин 14-умин паёми аст ки дар арафаи интихоботи раёсати ҷумҳурии 18 март дар ҳузури аъзои ду палатаи парлумонӣ ва симоҳои шинохтаи соҳаи илму фарҳангу соҳибкорони маъруфи Русия тақдим мешавад. расе пайдо накунад, ин кишвар соҳибихтиёриро аз даст хоҳад дод. ва ахир шумораи мардуми камбизоат рӯ ба афзоиш ниҳодааст. Из-за последствий экономического кризиса бедность афзоиш гузоштааст. имрӯз 20 миллион нафар шаҳрванд дар муқоиса ба соли 2000 ки камбизоати 42% буд, ҳоло ин ҳанӯз ҳам мизони камбизоати ғайри қобили қабул зиёд аст. низоми тандурустии кишвар ва сиҳати мардум дар ӯ таҳкими нирӯҳои мусаллаҳ ва ба вижа беҳбуди инфрасохтори минтақаи Арктика аз манфиатҳои ҳаёта. коршиносон дар навбати худ мегӯянд дар интихоботи президентии Русия касе рақиби воқеии Путин нахоҳад. рӯ меорем ба мавзӯъҳои дигар. Кумитаи давлатии амнияти миллӣ нафареро дар ноҳияи Вахш бо гумони омодати исломӣ боздошт кард. аз ин мард Қурбонали Партоеви 31 сола бизон кардааст. ба таҳқиқи ин қазия ҳамкорам Мумин Аҳмадӣ машғул буд ва нахуст аз ӯ мепурсам ки фарди гум ин корро анҷом додааст. шаҳло дар гузориши кумитаи давлатии амнияти миллии Тоҷикистон Монали Партоев сокини 31 солаи ноҳияи Вахш аз рӯи кинаву адоват нисбат ба гурӯҳи тунрави давлати исломиро гузоштааст. мақомот гуфтанд ки ин парчамҳо ба Нусратулло Саидов ҳеҷ рабти Қурбонали Партоев аз рӯи кинаву хусумат ки пештар бо Нусратулло Саидов сари баҳс доштанд, ин парчамҳоро ба хотири ба истилоҳ падстава дар болои боми ӯ гузоштанд ки Қурбонали Партоев бовар доштааст ки пас аз оне ки ин парчамҳо аз Нусратулло Саидов пайдо мешаванд, ӯро мақомот ҷазои сахттар медиҳад. вале шаҳло мақомот гуфтанд ки анҷом додааст ӯ гурӯҳи тунрави Дииш нест, балки танҳо ба хотири қасос гирифтан ин корро анҷом додааст. хуб Мумин, барафрохтани парчамҳои гурӯҳи тунрави Дииш дар ҳудуди Тоҷикистон падидаи нав нест. мақомоти кишвар ки ин ҷавононро чӣ таҳрик медиҳад? воқеан дар чанд шаҳру ноҳияи Тоҷикистон сиёҳи гурӯҳи тунрави давлати исломиро пайдо карданд ва дар иртибот ба ин бештар аз 20 нафар сол боздошт шуд. мақомот он замон гуфтанд ки воқеан ин ҷавонҳо гуми таблиғгарони гурӯҳи тунрави давлати исломӣ афтоданд ва бо фармону дастури бевоситаи онҳо дар хиёбонҳо ва дар ҷойҳое ки ба онҳо фармон дода мешуд овехҳое ки бо ин иттиҳом боздошт шуданд аз 10 то 15 сол ҳукми зин. Партоев мехост ин парчамҳоро дар боми Нусратулло Саидов гузорад то парчамбардорони собиқи гурӯҳи тунрав ҷазои сахттар бидиҳанд. фаҳмом, ташаккур Мумин. бинандаи азиз, агар барои шумо ин мавзӯъ ҷолиб буд ва шумо мехоҳед роҷеъ ба он назару андешаҳоятонро бинависед, пас ба сомонаи мо cw.ozodi.org биравед ва ин матлабро пайдо мекунед. барномаи хабарии радио Озодиро идома медиҳем. бозгашти аввалин оилаҳо аз Афғонистон ба Покистон баъд аз мувофиқати ду кишвар оғоз ёфт. соли 2014 вақте ки ҳукумати Покистон дар минтақаи қабилаҳои Вазиристон амалиёти низомӣ бар зидди толибони Покистонро шурӯъ кард, мардуми зиёд ба хоки Афғонистон фирор намуд. рӯзи сешанбе 50 оилаи покистонӣ тавассути гузаргоҳи Ғуломхон ба Покистон баргаштанд. мақомоти Покистон сабти номи бозгаштаҳоро шурӯъ кардааст.
اما ما برمیگردیم به تاجیکستان. در نویه فرخور تحقیق پرونده مؤذن دولتی یکی از مسجدهای این منطقه ادامه دارد که او را به افراطگرایی متهم میکنند. کریم عبداللهیف را آخر ماه ینور دستگیر نمودند و میگویند که او ایده‌های افراطی را ترغیب میکرد، ولی فرزندان و خویشاوندانش بر اینند که به کریم عبداللهیف تهمت زدند. طاهری سفر موضوع ادامه میدهد. سندهای کریم عبداللهیف سابقه‌دار جنگ افغانستان و مؤذن سابق مسجد دهه در فرخار. پسرش سیمومین حالا فقط سندهای پدر را دارد. خودش در بازداشتگاه است چون با عضویت در سازمانهای ممنوع افراطی متهم می شود. میگه که اکو میگه که 12 نفر شهیده که امیرالله سلفی است. 12 نفر با گفت امنو چون که امیر شهیدی بگیسن که امیر عبداللهیف کریم دامینویچ سلفی است. کریم عبداللهیف را ماه ینور دستگیر کردند و مفتشان میگویند دلیل‌های ثابت دارند که او عقیده‌های افراطی سلفی ها را ترغیب میکرد. پسرش میگوید به غیر از دهقانی دیگر کاری نداشت. همین هتل درخت پیوند میکنند، سودو میکنند درخت پیوند. بود یک شخص تیر زنی سهمیه داریم جدا کردگیم. همونجا گندم و پخته و غنخوری کنیم. خلاصه که زندگی را روی همین پیش میبریم. فرزندان به وزارت امور داخلی زنگ زده گفتند که پدرشان بیگناه دستگیر شده است. در تلفن بابری وزیر داخلی گفتند اتهامات عضویت در سازمانهای دینی ممنوع بی اساس نیست و تحقیق ادامه دارد. همسایه ها در دهه سیف رحیم افردی میگویند که اتهامات اساس ندارد. همین همسایه هم چه همسایه قطیمه دویم نغزی سازی میکرد، احوال پرسی میکرد. خود جایین من میپرسید نمجا قطیمه گرم میومد، من اینجا گرم میزدیم. اولی مرا یا ما هر روز میگشتم چه خیلی که در اولی میگشتم مرا نمیگفت. همسایه تی خیلی او خیلی تو ای خیلی ایش دینه ایش اسلام میسول دین اسلام یا تی خیلی کو مرا گفتگی نیست. اجی مرا نمیپرسید یگان بار که نماز میخونی نمیخونی. کریم عبداللهیف تقریبا 10 سال مؤذن دولتی مسجد حاجی اسماعیل اسمت الله زاده بوده است و 2 سال پیش نیز مفتشان او و همسایه ها را دعوت کرده درباره عقیده های دینیش پرسیدند. یک ادعا این است که عبداللهیف مثل سلفی ها با شلوار برزده نماز می‌خواند. رفیقان و همسایگان از این اتهامات و بازداشتش حیرت زده شدند. ما انسان کو با تهمت بستان شناندگی. ما مثال پوچم بالا میکنم در نماز مرحمت. ای چی ما سلفیم یا ما سلفیم چی سلفی گنج دارم؟ یک آدم سرخمی پرستویه یکم کزنه زوری میکنه نه چی اکی ما اینا خودم یکم کزنه میوازه که بگه اینا چی تاری میکنی یا نمون مسئلیتاش میتونم که یا ودیسا خیلی با یکم کسی یکم مسئلیت دواگی نیست یکم کار کارگی نیست. در تاجیکستان سالهای اخیر صدها نفر را با گناه پیروی به جریان سلفیه به زندان محکوم کردند. در بعضی حالت محکوم شدگان خود را تا آخر بیگناه مینامند و میگویند قربانی تهمت افرادی شدند که با آنها خصومت دارند. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. تاجیکستان سال گذشته با فروش یورابوندها با مدت 10 سال 500 میلیون دلار به دست آورد. مقامات گفتند این پول برای ساختمان نیروگاه راغون خرج خواهد شد. ماه فوریه وزارت مالیه نیز اعلام کرد که تاکنون 65 میلیون دلار آن را در بنیاد این نیروگاه صرف کردند. اما به نظر میرسد بعضی از سازمان‌های مالی بین المللی از عاقبت پرداخت این مبلغ‌ها با فایزهای گران نگران هستند. بانک رشد آسیا گفت فروش یورابوندها برای بنیاد نیروگاه راغون اگر کاری درست هم باشد ولی برای اقتصاد تاجیکستان گران می افتد. پردیپ شریوسته و روز 28 فوریه در صحبت با خبرنگاران در دوشنبه گفت بازگردانیدن فایزهای یورابوندها که برای تاجیکستان 500 میلیون دلار آورد آسان نیست.
аммо ҳамасола бояд танҳо барои фоизи он аз буҷаи худ 35 миллион доллар ҷудо кунад. яъне ин қарз бо фоизи 7.1% гирифта шудааст ки баробари 1 аз 16 ҳиссаи маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. мо мефаҳмем ки чунин шароит барои Тоҷикистон ногузир буд ва дар раванди тасмимгирии ҳукумати Тоҷикистон дар ин бора чанд масъалаи дигар низ матраҳ буд. бинобар афзоиши якбораи қарзи хориҷии Тоҷикистон, Бонки Осиёии рушд имсол ба кишвар қарз намедиҳад. намояндаи бонк гуфт имсол ба Тоҷикистон дар ҳаҷми 160 миллион доллар кӯмаки бебозгашт мекунанд. аз ҷумла 90 миллион доллари он барои сохтмони роҳи Душанбе-Бохтар ва 45 миллион доллар барои беҳбуди шабакаи обрасонии Душанбе харҷ мешудааст. таҳлилгарон мегӯянд нигаронии Бонки Осиёии рушд асос дорад. масъала дар солҳои 2008 вақте ки қарзи Тоҷикистон аз ҳамон як он вақт 40% аз маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ боло шуд ва ҳамон вақт Бонки Осиёии рушд ба додани грант 100% яъне грант гузашта буд ва ҳозир ҳам вақте ки дид ки аз ҳамон ҳадди муқаррар шуда яъне 40% ҳадди қарзи берунаи Тоҷикистон гузашт, ин институти молиявӣ ба додани грант яъне 100% грант гузашт. Тоҷикистон соли гузашта аввалин бор дар таърихи худ дар бозорҳои ҷаҳонӣ евробонд фурӯхт то аз ҳисоби он нирӯгоҳи роғунро бисозад, аммо қарзи хориҷияш ба марзи 3 миллиард доллар наздик шуд. қарзе ки метавонад иқтисоди заиф ба мисли Тоҷикистонро ба вартаи варшикастагӣ ва ё дефолт андозад. ва як хабари дигар. дар шаҳри Маккаи Арабистони Саудӣ бо мусоидати соҳибкорони Тоҷикистон ва Арабистон маркази фарҳангӣ ва хизматрасонии қалъаи Тоҷик ифтитоҳ ёфт. маркази мазкур бо истифода аз фарҳанги меъмории миллӣ, нақшу нигор ва бо усули кандакории тоҷикона бунёд ёфтааст. дар ин ҷо ҳамчунин ба сокинони шаҳри Макка таомҳои миллии тоҷикӣ пешниҳод хоҳад шуд. бунёди маркази тоҷикон дар шаҳри Макка ба унвони пойдории дӯстӣ дар ҳолест ки солҳои ахир миллионҳо доллар кӯмакҳои билоиваз ва қарзҳои имтиёзноки Саудӣ ба Тоҷикистон ихтисос шудааст. нагуфта намонад ки соли гузашта рафтуомади дипломативу тиҷоратии миёни Тоҷикистону Арабистони Саудӣ низ афзоиш ёфт. барои пайдо кардани маълумоти бештари ин хабар ва гузоришҳои дигари муҳими рӯз аз сомонаи мо www.ozodi.org истифода кунед. бо мо шумо дар ҷараёни таҳаввулот хоҳед буд. то мулоқоти фардо, худо нигаҳдори ҳар яки шумо бошад.